Ukraine Malusia fa mai mamafaus fa inga na fiai Kiev mai de pona po ai li levo na lapta yana le President Zelensky o lo iei fa maunga o lo fa ido aide fu ane o se oso fa inga tele Lucia. Fa ido aide CNN fa mtananga mai sui te tonu o Kiev o ta uai o missiles ma drones na fa ngane Lucia de pona po ia Ukraine. Fa ane ngai nai nisi o fale o ainga e to tasis tangata na mariwai ma siria de to se furu ro mana noa. Ro fa tino ngā nuenga na bea ino whanga mo whanea ngai nai whane, ma wo whautua ina Zelensky o na tangata ia matua i wha tete, o na ua whaisi devo na tā pena Putin ma Lucia i se oso wha inga tele i a Ukraine. O ana nafi na whai aise whamtaranga Putin i sana whataranoanga na ia tā uaide iai o mea wailonga i os wha inga Ukraine i a Lucia, au lea la o to e tariane, ma o lo tāria seisi ripoti na tamaira nei mata upo. O se tau mawhainga e whasioti se tasi, wā fuaise su e suenga i Monaco ma Farani, lea wha mai reo e toru tangata na manu nuai rea songa fua, ina ua pase pomu i se tasi o whale i se a ai mau mea i rei tū leo le larangi. O whaidore ngai o inga na tau mawhai ai e whasioti se li i Ukraine, e wha mai po te CNN, o le tangata whai pisinisi o Vadim Yermolayev, wanga i ese marea tunu, masa ia whaafitielo na citizen i Ukraine i le rua whese furu iwa. Se pepa o whamtaranga mai le ofisa o rai whafo Ukraine, o tā wai o le tolu lo manu nu ai le nei wharamlawe o ni sui o se ainga e tupunga mai Ukraine. Sau nore lo i o lo whengai mana mata upule nei o Stephanie Dibault, na anuane se tangata e le o ilopo o ai, tu le pomu i le whale lea na awhia, au le itaina le iwa i le pōle sunga fua, o le tolu la wa li putia na awhia, na whaawa veatu le wharemai i Farani. E le oiloa i le te minei po le atonu le mafuanga o lea tau mawhainga e whaao o le oti i lea tangata Ukraine. I ini tia wa whamawina le malose le bevela i le atunu i le te minei ma ua matua i a whainai mea toto e mai se whatoanga. O le wa ai taua intia na o la tau whaidoi se ripote le BBC e i titi lava se tūranga o ti munga o le ai le atunu mo le masina le nei o Yunai. Wha maunga ne mano wai noai wa mai atato ina la awa le tau bevela, peita i la ua maua i nisi fo i li poti ua whaititia le leisa o lo sau mai te tonu o le tunu. O le tōtele le au whai whaatoanga e wha moe tele i ti munga mo la tū toanga, ma a whai e whaititia ti munga o le a te le se a fianga e le ngata le ele wha pena fo i o lo au nātu i whafo e peila mo le leisa. O le wha mtelanga mai tangata whai whaatoanga intia e le ono fua iai le te minei a matata pena ina ne iai nisi a fianga onga e a fiai ona o winga o le tau. Le Pasifika o atu motu na iti le Pasifika i isi o loo mamafa ia a fianga o fesosoani tu ina iai mo le whaonga ina le ua li putia le Radio New Zealand o le OECD la tau te mata i tu ina fesosoani ia o ODA po o Overseas Development Assistance mo atu motu le Pasifika o la tau whaidua e ono te simareipa pasene ua whaititi ai ia fesosoani i le tausanga nei. I se ripoti o whaino ai o le ODA au pito maualano lea ua maua atu motu taru mai le lua awhese puru mare whaa. Whai mai e mafua mai le whaititi o whesosoani mai atu nu te tele mai le atu Europa whapea foi ma Amerika. O New Zealand ma Australia o lo tu mau pea la paketi mo le neitau sanga ma Australia lea oitu le lei. Ma le tana mulimuli i New Zealand, sa amata mai na o le tasi le pōna whaatinoi whaafia o tūmanga nuu i Hutt Valley, au leo wa venei ma se tasi o whaamanatunga tele o le Pasifika ma tūmanga whaamaoli. Ta ua le teo whaamamalo New Zealand, o le rua whasapulurua na amataile nei tau mawhainga e le whaiaonga mai Korau Nui School o Luana le Uruai, ma whaingwaina o le Heart Fest. Amataina ina ia maua e tangata talavou se awa noa e whaasoa i a la tuanga nuu, e au noa mani whainga whaatawanga. O le teminei ua whaitau se lau alo ma whanau mai kulupu e walu sa furufitu ua whaawa wina le nei tau mawhainga. O le tautero i rātou e manatu o se awa no le rei lea whesota iai ma koneti maisi i le anga nuu ma whaasoa tau le soifuanga. Sa unual whaatonu le festival o Vaito Eleni o le whaamoemoe i fia ma awai i rātou uma le nei tau mawhainga ma o rātou tau fi mau pea ma whaataua i tū maanga nuu. E li maasa o whaataunu waile Heart Fest e pei fo na iei le nei tau sanga o le aso le whaaringa murimuri moa ongalo o au fia le porkalame tau sanga le nei lua whedua sfunmane ono. Tala nare veidu Samoa mo le nei aso manuia ngā ruenga o whenga iai.
Faiva tu. Amo. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O whea te lua o iai. Ma te o e awe le suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O mo mia ni ngaluenga whai I lau whale. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, wha peta lau whale, whaapso ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mau le fisosoani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha, o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ia, ile anganga whaaloalo, ma le anganga whaafitai I lumo le atua. E to e ofolofa ma whaatalofa I a te oe le atunu pele Samoa. E le whaatawhiti o tiute ma Faiva o le nei fo I vaiaso. Whaafitai le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia le fo I ua tau mai e le officer nei. Ia, o lo manuia le sunga I le producer. Ia, po le ftelenga fo I a whangamua, le toa whaia se Manu Francis Ioane. Ia mataua lunga atu ai fo ilana au nanga nei aso. Ia ai le mawhai lava o na whaapa ole. I ona tiute e nofo mai. Ina ia mauti noa, le tā ua tele o le wha solo ida o tātou ma tā upu. Ai, whaatalofa ia te oe ma le nganga wha aloalo. Alo le soifu o manuia ma le langi ma tafi. Wa moe sa manuia lo tai ao ina uanganga e le la. Ia, ma le fua sa moa I whaadunga le lei. Ia, ma la wha I fo I e ala usu, e ala seu. A malo atu le ngā lurue, a malo fo I le tau atai, a malo le lava papale I o tau Faiva masani, I lea aso ma lea aso. O Faiva le ngā teifale, o Faiva le vātia tea, o Faiva fo I. O le tua sivi ma le tua avau. Ia a o le neia tunu, ia o Faiva e fai tono le ofisa, e fai I lungo le ala tele. E ia I fo I la tau e usu I le ngata I whale mo I la tau e anga I whaato anga te tele ale nei fo I atunu. Ia a o nisi e tāpua I o tātou Faiva. O nai ta mamti nā mātutua I maota malawa. Ia whaatalofa fo I lea I le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. Pa ia ma mamalu whale malo. Ia pa ia fo I ma mamalu whale atunu. Ia ai matua le tuu ia te utou le au whainga ruenga tutofia le atua. I whata whaitaulanga e fia. Whaafitai whanoro manu. Whaafitai fo I te talo. Whaafitai ngau tuli I le atua. Wā se manuia o Samoa. I tawhai fia I le ngāte tolo lau whanua me ele o le tātou watunu pele. Ia ai whapena fo I le taape ai o Samoa. I lana fo I sa ilinga malo I atunu ui fafo. Ia, whaatalo whaatuai I lunga fo I ho penga ta whailangi. Ia, maise fo I le tātou Facebook page ale Radio Samoa. Ia, ma le tātou YouTube channel. Ia, maise, o leisi a tātou wala leo ua whao ngā nei Samoa, ma whaalongo longo mai eile tō tele o le tātou o tunu. I lunga o le whamo tesi ma leono. FM 106.1 in the whole of Samoa. E si sila la ileanga le leo le tua, ia o mawhai o na whaalautele I nā ai. Le awala momoli ai le savali, e na ia sootulu inga o le lalulangi.
Ia maso se atunu o lo whaafonga mai ai. Le pa ia maualunga o le tātou atunu. Ta oto atu la ia leo pa ia i sāma whaingā. Le aveo le atunu. Iau pāle solo mau papa le ngā i pa ia malu o le atunu. I le mau whale upolu o tō whinga. Ia o le lātou matawha i oi le nā. Ma le whatu a inga tausi a wā lo tātou vānu nofo. Ia whapena fōi. Le au whainga luenga tutofi a le atua. O lo o tāpua i mai mō i tātou. Iaso oma ma teimi oma. Whatalo whapitoa lava. I le vasenga o te mamtina matua tu a sinsina o le atunu. Ma lo le soifu manuia whaftai fōi te talo. Tātou se atu e whatalofa ma ofa lofa, whawheilua ia tu fo i lau whionga le li pāremia. Manisi fo i sui o le tātou malo o lo malanga mai, ia o lo nisi fo i o fuanga whai, ia o tofinga wha le malo. Ai maise le tātou a li pāremia ma le whaletua ma le whainga malanga mamalu, o lo wha o pēa i au kilani nei, ia ona o le tauma whai lava ina ia mauti noa, ia le leile soifua maloloina. Mātou te talo le nā, mō lau e whionga le li pārmia ma le whalitua, ina ia whafoisia le malosi ma mai a fo i o le whaatino umasiaki, ia whaasoifua maloloina. A o le i toe taliu le uto, e tusa ai ia matiute ma Faiva ma sani i upu whai o malo. Ai le ngata laile o le whaaftai bua mua lava. E le lava papale o le whionga i le li i pārmia, manatua fo i le teimi o le whaatautonga i na ua mai, a le whainga pālota. Nā ona umalava, po ia i ngase, ia mamalanga mai lo e whaile siaki. Le fo i la ua, tā ua i fo i nei teimi ua mai, o na pasia le talo le tupe. A pasia le talo le tupe, le pasia umai tono le mautafono ma le palemene. A lea u te vava ai atu lava. O lea lava e langa maila wadi ia o le tuangai. Ape nā fo i male lātou te tai, male sui te tai, male whailau tusi, ma i lātou uma. Ma whai ale nei i lunga o upenga ta whai langi ma lātou whātalanga. Wala na mua o papa i le mata upulea. A o manatua le teimile nei, langa e tu o ilo fe. Maro ino i nei tangata tu lou lava le whaafonga mai le atunu. Wa o mauna o tō pasia, le tala whaatatau au tū o le tupe i to tonu o le mauta. O le ala alisi mea tau te o mai ai i upenga ta whailangi ma au tō whaatalanoanga, ma au tō propaganda media ia. Ma toi la o mai le ngasu ilunga, ele oni mata upule nae au mai e toi whaase se ai ma whauwhaunga o tangata. O mea nā sa tau o lau tau whaia i tonu o le mauta, whanu ma le pāle mele ma tō tūtū la i whai e whasilingia. But at the end of the day, you all agreed to pass the financial report for the next 2 years. So why? Why don't you shut your mouth? Whalongo le lei mai pūo talinga. O tō mai a watu lava. Ia le tofinga o tofi auto. Alanga e le wā lea tangata Samoa. O lo nofo. Ma mai tau atu ma pula atu i auto tala e whai. Wau tau se ese ma le fola e tatau na lo te ai mata upuna. O le ala leo ngā o le tali atu tangata ma le whaalongo tangata e tu te pala a ai. Dale mena le whaaleo ai ia manatu i tonu al mautafono ma le pale mene o Samoa. I le taimi sa autou whelafo i ai le tala whaatau au tu o le tupe. Ion, wafo ina lo tau tula i atu i a minsta, tula i atu le fionga le li pare mia. Tali atu, iona mapuni i li inga. Wale ai sisi me whai, o lau tala sa o leo tula usa mo le whaafonga mai. O le wha ino tangata, ma le tau wha valea tangata. I le ai se au ngā e toi o mai ai, ma la uatu le nei, a o le whonga whatelai. Ma tua whaini mōri anga ma watu wha maunga tangata nei ma mōri e le treason. Io e whau malo, lewa umono u tau sao noa ma i to tonu al mauta whono ma le pare mene o Samoa. La le si me la uma i le ngasu i whafu. O ma ta upu i e te tau no tau kui ei kou mea whaipele ma kou spa ma le pare mia ma le kapineta ma le pule whaatonu. Ale na le mai la uma i lunga. It's a waste of time. You're bringing up so much rubbish. It shouldn't be said on social media. These are
These are the issues and the subjects that are pertaining inside Parliament. Il whalongo me le au vali. Tala nai whai atu. Ioi, awa o le mawhai o tau whalongo. Te la i le malo, a lena o tau i oe whatasi e pasia. La men kou le kukula i le eitou te le. Awe le eise le lava se whai numera. A o lea na o tau i oe a toa i te tono le paramene e pasia le tala o le tupe. Ola ia le whai. O tau sin sila atu i nale o le atufa. I le asfarele nek tae au, onas fultasi miliona. Awa omano. Na tufa le si fast full tolu miliona. O le tupe le nupi wha ma whainga o sao whanga tangata e whai e tonu o le tātou watunu. Nā lana mena tau le te e le nā onas fultasi miliona. La mena tau le te e le si 2 miliona. Leo wa whaasoa atu i tū mā lo, ma whono wha vai anu. Te tali me la se si oto. Ia wala ia, nel nai ala ia na whai atu. Whaafonga le mai Samoa. Oto whaafonga. Nā ole te matau ma whai e poni tia whai tuto o whaamanuanga e sa saa malilingi atu o le mā lo, mo oto. Le ale reaction na ta ngata i le tai au nei. Na ua mai ole saunoanga le fionga. Ile min stau tupe ma o ia fo'i o le sui pāle mia. Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Finance, the Honorable Mulipola Ana Rosa Murio o Ale. Ile fianga lau tele o tangata. Ele ua wha amatu watu. O nā nei le tau sfulma le lua le po o le iloa. Ioi, matua te le ma umi le leina. Peo le leina sa fata le na whai nei ile anga ile ATM machines. A nga i le whale tupe, tala la tau tupe. Le lua mā puni ngutu o le tōtelo le au whaasele lau lea, ma le au li i e langulango ina. Ia le hero pipi, ma le lote fua, ma le ai a valea fua i le tupe sa fata. Wa nge le whee, wa mā le whee. O le lopo atala o le ato i whaimai. Mea nā leina whai atu. Tala noa whaai tete ma mala malama. I mea e te tau na o i haile tala noa ma lau tau whaasoa, ai tau te le mala malama se mea. Obviously, you know, from us, from people on the outside, looking in Parliament, and what you're talking about is all about rubbish and all about denying our people with so many blessings upon them from the government of the day. Ia le nala ia, talo whai, ta ino inoi. Pulan mena o tau le te e le tala wha tau le tupe le onos fulmaltasi miliona lea. Lea wa atoa iai lea. Se fulu pasene au le wha atoa awhala tau sanga. Ioi. Whai mua le wha pasene ia whipuari lena se ma vai atu nei. Tufa le fast fulu tolu miliona tala. Lea wato e wha atoa mai le si ono pasene atoa i el se fulu pasene. Ma le si ono se fulu tasi miliona tala la me tatu te le tala no ai. I le taha ua tele o le whaamdianga, ma le whaamdianga. I talk rubbish. When you know o whaamdianga ne leua ngā solo, ma li lingi mai mō tātou tangata. La mea tātou te le whaafitai, ma patipatia ia fuafuanga alu ma mau. Fuafuanga le lei. Ea. Nā o mea mā sei lava. Tilo ma sei. Ai le whaafitai te le te tai e whaalongo, e o lava ia i lato. Whaafonga mai. Vai la le tolus fulu 5 afe, tangata o lau whaisau whanga i le nupi wha. Lea whaisau tau whaafonga, ia i o whaatala no i nātu. Ia le tō wha i a tau tai o le tua sivi tanga loa, Eddie Wilson, o ia o le te whono fau. Lea na sao noa. Lea tau sa vea, a e mata iai, i wha maunga lo iai nei. Oka. Le mamao o le sila le malo ua tulai nei le foe. I wha amanuianga mō le lumanai. Wha masina, sa valo ia, na o le paule na o le malu si anga o sa moe lona tamau a inga pēr whai e tupu mai ni wha lave wha fosei. Wha lave wha le natura.
ni onge. Ai mese la le taua lea ua tula I mai eile wha le tonu o le swau u tonu o le atunu. Ai mese le lalulangi atua. Whamai nā le whamasina. Aia. Sau le talo le tupe le sofa tu langa mai le Samoa Central Bank. So rather than the 4 months that was forecasted before, we can stand on our own 2 feet for the next 15 months, a year and 3 months extra, that we can survive the onslaught of the war in Iran, the onslaught of not having enough petrol and diesel flowing to the Pacific and into Samoa. No to whawhongai. Te ofo pe ale o tō ngutu ma whawhetai ma tō whapeo tō lima. Ma whawhetai lea tua. Whawhetai lea tua ta wala mai. I lana whaasino ala ma le mea lofa o tu I nātu lea fionga le li pāle mia ma lana kāpeneta ma le pūlenga whaatonu ma le whainga ma lo o tu lai mai nei. Te ngā o na pangātia I le taunga tāo le soifua. Ngā ātasi la lea wha mā avenga. Lea le tala le pāle mia. O mea na mamafa wha mā e le whainga ma lo. O mea na matua wha whainga tā wha whainga o fie. Io, afu ele au ngalenda. Ma o le sa vali fo nale I atau o sa vea. E la lango atu e momoli le tō whaare ma lo. I so o se teimi. Ina ia ulu mo tāfo lau. I fina ngalo mano fo fale ia sa atu ia maa. O lo o tau mo fai atu le ma lo. Ina ia fō ala mea ma ia maua le whaamurianga e whaasafua I tangata uma. Le manuia. Ona maua leo le ola file mu. A o tau nei. Wale mawhai o no tau whaia se tonu aisea. Tau te lei lufi ina. Ma wha soa se paketi whapea. Se tala au tuo se tupe wasili atu le piliona. Never before in your lifetime and the span of 4 decades, 40 years of sitting in there and warming up the seats in Parliament and within your offices. Aya. E matautia. Au tau sila fo I le iwi tū ma le iwi malosi o le tamau a ingo le tunu. Ele ngata I tupe la fo atu I tangata o lo alala ma papa au I fafo I le la tau tua aitau malele. Ai le atina e o tangata ta fau. Turisi. E au fi ai ma turisi Samoa o lo o malanga atu e asiasi o la tau ainga. Tinga. Ona taunga tāpa sese. Aia, e su ele wha malama o le Israelu moni. Ma alofa atu I lona ainga. Alofa atu I le atunu. A o taula isi fai pule I o le lai tu. O lo anga I le malo. Ma o tau tala doa mai. O le tele o le tupe lea e fai ele paketi. O tupe o lae au o tangata la fonga I tonu o le atunu. Lea o mona o fai atu la tala sa o le na. I le amana ia I o tangata lo o lala ma pāpā au I fafo, e le tai o o se miliona tala. Le tupe e maua mai, e tipi mai la fonga tangata whainga luenga a toa o le atunu o e maua se 5 miliona le tausanga tasi. Ai alau tō whafonga I remittances, international remittances because of the international diaspora of Samoa outside of Samoa. 960 million. That assisted the budget, the financial year. Wala. Ina e whatuai. Mā puni le ngutu seisi teimi e whalongolongo le leita linga. E le whapeo o tau iai tono le mautaforma le palmene o na tau popoto ai la ia lea. E whasosoa. O ana me le wawai atuai. Nā le tala lau tasi o le whato whala inga. Le maan malama I tau mea nai whai tono le mauta. O na whaase se ai leo tangata. Wale e maua le awanoa tau te whaasoa I to tonu I mata upu ia I le whola mawalunga I te whau. Au au tau mai lo whao ngā mai. Ia, upenga ta wha I langi. E fue ai le malo masasa ai le malo. Wha leanga le pānamia ma le kāpeneta. Wha leanga le talo le tupe. Mea umana e tau o mea whau. E tau mawhai e wha pa u le malo.
treason. Absolutely intentional treason. Whaleanga malo. Oh. Mai te tau na watu ni wha maunga nā mea tau te tala noa so o iai ma. Tau ma whai atu, a lae tau ma whai lava. Ulo puno wale malo. Ma whai lana ta iala o whainga fau for the development of the district plan that is already there. La men tau lete te e la lisi te ilua miliona le la watu nei whanu whawai. Why didn't you? A le la watu te oe avel mata upu. Whai mai o soli tu la whanu ma soli whawai. Unconstitutional le mea ua whaia le malo lana whainga whawai. Se iese o tau ia o whai pule. Mai le tofi o le te whono i whono whawai. Halo umono o toi whai atu i fo ia nafi lewela o toi whai atu nei. This has nothing to do with the Constitution of Samoa. E le o se whaavai leo Samoa. O whainga whaavai lava ia. Ale vaenga whaavai o lo ua tū malo. O lea. Sui ana whainga whaavai from time to time. Ai lātou te lea a fia i le suinga o le whaavai. I lea tofinga ua whainei. Mai leo se tofinga fo i whaavai o le malo. Ia te whono whaavai. Ia lea fo i tau te pisa i le lea avatua. O le poti i te tonu o le palemene whono whaavai. A la i le komiti whaafoi. La i le komiti le minsta. Oi nai ave iai. Te vanga nā ua iei se tai au e whapea mai ai le whongtalai whapea foi le minsta. O le poloketi whapea foi le fionga le palemia mai la tōlova. Ai le poloketi. O le si fora la lea lao o iai. Whamamala matua le matau pule nā. I le tau avea i o le palemene. E whafola ai le whala ma lote ai se li poti o whono whaavae ma la tau tupe. O lea wa iai le komiti whaaptoa. Whapalemene ma le minsta. Ma i la tau e wa ai le poloketi. O le nā nai whaasoa mai ai. Aisea. A wāfoi. E le mawhai e le palemene. O na tango fia. Lea mata upu mo se taimi umi. Ua lewa na whaata oto whainga whaavaya le malo. E winga le poloketi lea ma le pepe, ma le tausinga o le pepe lea. O lea, tasi le miliona sa iei lea, ua 2 miliona tala. So there you go. Ta ua tele mea nā mo le whaafonga mai. Oka o kaile ta ua tele e lau whaalongo le nei le tai au. Pewfo na sau noa, ia tau tai o le tua CV. Tanga loa Eddie Wilson. Lea taua. A sitsila le tulanga ta ua tele lo iai le tamao a hinga. O le tātou o tunu. Tasi le nei tu tino le malo. Le se Samoa National Providence Fund. Tele tupe o lo iai. Tele aseta o lo iai. Tele investment o lo iai. In fact, tasi lea I tūtino. Nana man na ola vai whātau, ia se wālele whākaulo man wālele. Our internal loans that they can afford to buy a plane. Lalena. O te matua whawhitai ai. Ia le au whaisau whanga. Ma le lātou fo I tali tolunga ma le whaatūtuanga I le komiti whaafoe ma le teitei whono e maise le minstao le matanga alwenga. I le whao ngā ina te tau o investment o lo whao ngā ioi ai ia tupe nei le au whaisa whanga. Therefore la ua toi li lingi mai wha amudianga. This is a wonderful and a great story to tell. A beautiful story. A positive story. These are human positive stories. E au mai ai le fia I tangata. Whaaloto tele I tangata o le atunu. Mai loa ai. O lo o tātou sāva vali. Ma muri tai I le whainga malo. O lo o whaia mea le lei mo le atunu u ato.
Ia e tu oi pea la wali i e ou pea la. Pea la telefone lo mkuanga fai langa kai whau. Ko ai pepe au. E au lava i ua ina mapu i fo mape i fo i lalo le leo. Ai wha wau pea o na whatino ngā luenga le lei. Wha wheo na wha o ngā leo no pasende leo wa whatula i mai o le a sasa malilingi atu leo whai sa whanga. Tolu pasende. E alu mua i tono lau teo ngā tupe. O le si tolu pasende. Yeah, direct cash out to you. La le beka ko ke le fa fe kai. Ma fia. Wa toi fa so atu. Ma toi tali atu le malo. Fa mama avenga i le taimi o le taungata o le soifuanga. Ma le tele fo i o mea o lo a fia ai tama o ai ngai Elena o Samoa. Atu nu uma o le lalolaki. Ia le nala ia. Tali tu la sfulma le lua i le poa na nei ua matu atu i au tau tupe i au tau teu ngā tupe. Au le si tolu. Ia o le alu i tono o lau account e masani o na alu i lau teu ngā tupe. Ai ei foi lata ngata o lena whai a la tau louna. A o iai ia ni ai tā lafu tu ua ele i tongi. Ia tongi ei foi ina. Lena whai ei louna. Ia manono ngā tupe a tangata i a la tau sauwhanga fua i le te leo lau sauwhanga. Ma le umi o le taimi. Na tu ua i lau tupe e wha ngā ioi. Ele nupi wha ma le au whai ngā ruenga. A watu le wha mā lo ma le ta ele o lo uanganga. Whai mawhonga tau momoli o le atunu o lo tāpua i o tau Faiva. Lau whionga le palmia le minsta o tupe. Le minsta. Ai maise o le tei whono fo i o le nupi wha ma le au whai ngā ruenga atua. Ayo. A job well done. Ia vi ia leo le tua. I o tau Faiva mana ia. Ai maise fo i o lau tau tua. I le atunuu e ta wala atu le matanga ruenga. O lo o tau ngā lulue ai. E tango lai whaatele i fo torsu lima afi elena. Tangata whai sa whanga. Vai i le ono sfulma le tasi miliona. Ia ma le sfulu pasene lea o le a wha ato atu e tawala i le ono pasene. 61 million will be dispersed among 35,000 shareholders of the Samoa National Provident Fund. How wonderful that is. A great story. A great human positive story. E wha ma i te mea e wha fia loto, wha fia i o tātou tangata. O lea ua toi wha minute tāli tu laili, ma tātou wō, le malo longa ma tātou telefou. Fo i mai, wha wau, lea wau nanga, ia ma le tautua, a wā le ngā Gagaifo Faiva o lea tunu, i le nei a stofi. In this update, MedSafe is stepping up enforcement as imports of unapproved peptide medicines surge. Border seizures have climbed from 15 in 2022 to more than 370 last year, with over 200 already in the first 4 months of this year. Jamie Cunningham has more. Social media trends have driven recent demand, with people often using the drugs for weight loss or muscle gain. MedSafe says many products are unapproved and potentially dangerous, with risks of contamination, overdose and serious harm. It says peptides are now prescription medicines, making import or possession illegal without authorisation. A property commentator says the golden days of easy gains from New Zealand housing market are over. Cotility's latest home value index shows the national median fell 0.2% in June, slipping 0.9% on last year. That's a 17.5% below its 2022 peak. Economist Tony Alexander says the days of rushing to buy an investment property have passed. We no longer have 3 decades of interest rates falling. We no longer have net migration flows surprising on the upside. We no longer have fresh messages from the government to save for retirement.
New Peugeots could become a thing of the past in New Zealand, following in our neighbours' tyre tracks. The European car brand's long-time importer to Australia, Inchcape, is planning to suspend sales. Australian sales have plunged significantly this year. Imported motor vehicle industry chief executive Greg Epps says we could go down the same road. We are aligning ourselves a lot with Australia in terms of our regulatory settings, and that's going to make the market very commonplace across both countries. And trips are becoming more personalised, with Google Maps rolling out a New Zealand accent feature. Kia ora. Welcome to our new Google Maps. Let this new local voice be your guide, whether you're heading to Taupo or Wanaka. The English AI model with a Kiwi accent has been developed by Google and the Māori Language Commission. And that's news. To sport, and All Blacks coach Dave Rennie has sprung a couple of surprises in his first match day 23. Ruben Love, the bookies' favourite to steer the side after a red-hot Super Rugby season with the Hurricanes, has been duly named to start at 10 in Saturday's test against France in Christchurch. But the intrigue comes arguably elsewhere, with Damien McKenzie to play at fullback, with Will Jordan pushed to the right wing. Luke Jacobson has also won the nod to start at open side flanker, meaning captain Ardie Savia starts at number 8. Sir Scott Dixon's rumoured signing with Arrow McLaren is being compared to another knighted driver by motorsport commentator Bob McMurray. And New South Wales playmaker Ethan Strang is reportedly in doubt for next week's State of Origin decider after rolling an ankle at training. That's sport. I'm Wendy Petrie. A ta e ia whai moa. Ta e tutono la lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga le ai mase vaenga o mea ai, maona lapisi. E wha ama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata i le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, na le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulufali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. O ti ngana unifo. Faiva nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pera la au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kaasputi alu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Música mali awe. Mana yesiva. Música mali. Ia, toi whatalofa mau whalofa atu i a te oi le vaenga muni o le tātou polokalame o le ngā Gagaifo Faiva. Ia ma le tūtaula fo i o ngā ruenga le atunu le whaatawhiti o le nei vai aso. Mamoli atu le whaamalo ngā ruenga le lei o lo whaatino. Po whea lava le no whanga o lo whaatino ai le tautua, hao le hafo i le tautua. Ia, whaamalo atu i o tō Faiva. E le whaingo fie. E le o se ngā ruenga o lo e whaia mo le ia taua. O le nā e te ngalue maafu le alava oe. Mo le manuia o si o tau a inga. Le manuia o le ekalesia. O le whaatino ina o le tiute o le aitau malele ma le tautua mamau atu. Mai i atunu i whafo mō tātou a inga o lo whaamuri mai lau whanua me ele o le atunu pele i Samoa.
Wai lisi tala fia le na. Se fulu ma le liba masina e mawhai ai na tū Samoa. E whaalango lava o ia i a te ia. I le tau o le soifuanga, o tātou o loa e mawhai o na awina atu, mai fafo pe amana o mia. I awha pe na fōi, o na matua mamaua mai le sila i le whamasina lea na tāua. Na o le mara, na le whamasina le malosi, o le tupe a Samoa e mawhai ai, o na whaalango ia i lato, a leu au mai nei. 15 months, a year and 3 months extra. Tau sanga ma le tolu masina. O lono winga. E whaawau pea o na tului le nā tupe. Ma le tātou foreign reserves e sila i le tāu o le nā mea. E le ngata i tupe o lo lafo atu i te ngata o lo lalampapa o i fafo. O le mamalu o Samoa o lo maua mai o lātu wāwa noa. I ngā luenga whaavai taimi. Io, e ese le tāu o le nā mea. Le tātou foreign reserve lele ua ta oto nei. Oka se te leo le tupe o lo o iai. Tupe le nao lo lafo atu i te ngata Samoa lo lalampapa au i fafo. Ua uma o na whaifesuia inga o whewhataua inga o tupe, the exchange rate, the international exchange rate. O na ta oto la ia lea. I te tonu o le tātou foreign reserve, ai alu atu le tupe Samoa, ua uma na suima whewhataua i whainga whaale tū la whono o whewhataua inga o tupe. Ia o tōsi silala ia i le nā whaamanuianga te le. Ese le tā ua tele, mō le whaafonga tāpua ia le atunu. Patalo whātu i nai ta mamtina mātutua nei, le mawhai na misi ma le tātou por kalame. Le ta māmatua ia au mua ave whapea fōi le tua ia au auna ma le ai ngari. E a o soa i lua ma le whaletua, tasi lea tau ina mamafa te leo le mea leo le nota ma le wha ili pū. Ma le au wha ili a toa lava the PIC Avondale Brass Band, le fionga i le taulangi i a tofa, whapea fōi le fionga i a tangaloa, ma le mamalu o le tātou wha ili whaftai. I lau tau tali wala au, ia ma lau tau tali wha alalo i so steimi, e whai ai mea te tele a le atunu ui nei, ia ma whasiringi ai, ma a apa atu i sa tau soani na ia wha mamalu me whai a Samoa, ele ma whai o na tau tali tuari maina. Whawhitai lau tau angalelei, ma le wha o ngā ina whoi, o le wha ili lau i loa, e tau tuai Samoa i ana me whai. Whatalo whapito e lau fionga i le tama le malo, lau fionga le konsula, His Excellency a Whimata. Palusa lua e whapo le lua po lau fionga fo le swafa le malu po lau fionga fo le toto ali i tō filau. E a ma le whaletua e maise le mamalu o lau au waa i le maota o Samoa. O lo sulu whai atu i ai i le tō tele o tātou tangata. E a wafo i se whasosani ma tā upu. Wha o malo i le vāo Samoa ma New Zealand whapea foi ma tā upu e tau i lo tātou o tunu pele i Samoa. Whatalofa i le tamamatua Hans Webster ma le whaletua i nai Perth i Western Australia. Hans Webster and his lovely wife and the children and the family in Perth, Western Australia. Malo le tapuai. Whatalofa pitoa i le tina ia tapu i tea whapea foi le tamamatua. Ia tui ali i a sofa, ia male no whaalo male ai ngā li i nā i takapuna, i North Shore, to tele nai ta mamti nā mātua, ta mamatua ia masoi, ia lisi fo i sao le tātou a inga ia sau, tā uli Josefa, ia whapea fo i nai tua whawhine, ia Fortino male ta mai tai o Everlini, ia whapea fo i le uso a vaisi ngano ma whaleni. A malo atu le tausinga le leo le tātou ta mā, ni a whapea fo i le ta mamatua i atu i māwalunga ma le whalitua, o lo o whaafonga mai. Whatalo whatu i le fionga i le aloli, nau fionga Honourable Fuleai, Semi Fuleai ma le tausi ali i a sene whapea fo le no whaalo ma le ngali, whafualoa e le tua le soifua au auna, ma o a vea ai ma tai o le tūpā o Samoa i le tai au Faiva, i le whaalapuputonga, lea o lo o tā ua nei, o le Pacific Leadership Forum,
o ta i o le Pasifika e au fia ai Tonga, Fiti, Samoa, le atukuki tu valu ni we, te le whala puputonga lea. Ioi, ia, olo o iai ma le telenga i halu mwenga le tō whai a tele ai Edwin Puni. Ia, mai ua o mana tua i fo i le tai au le nei. Ia, o le asonga fua o muamua. E pa u iai le aso ono, mai o le aso le na. O le tai au i le tau le tu lai se fulu o le apoto ai moli futi afu e tasi o le Asa Foundation. Ia ma i lato uma lavo leua uma no tau whaafonga. Ma ua sa ua fo i le vā, sa sila sila, ma whaafonga fonga sa moa i le aso na tau nu mo iai vau vasa ma neia. Honorable Sir Winston Peters, ia malana fo i vaenga whai o New Zealand First, i le mauta o Samoa i le lua vai aso watuna ia tuai. Ia ma whaalawi loa ai ia le fofonga ina o le fionga ia te vanga to filau, Esther to filau, o ia lea, o le sui tau vā mo le New Zealand First, i le itu malo manurewa. Ia le mea ta ua le nā, o le ua fonga lava e le fionga ia vasa, ia le sui le nā mo Samoa ma le Pasifika i le afo i itu malo, o manurewa i au kilani i saute. O le asonga fuala asau, ia o i nai Weymouth Sports Club, ua masani i le tātou tunu i Weymouth Road, ia, o i nā le la tino ai, ia le tātou asonga fua le tātou nuu, ia ma le aba, whailo i fo i ma le whalapu patonga o le whaliu nei le la, o le whaliu nei le la, o le whaalapu patonga le ata mam tina mātutua. Patino lava ia i lātou o lea na manuia mai le tātou se i fo i lea. Ma le whinaunga lea sa whai nei o le sit seni sa moa e tatau na toi wha fo i mai. Lea na ave sea mai tātou i lea so sfuru ma le whao se tema i le afe i se lau valu sfuru ma le lua. Ai wa umau na whai unga whono mai. Ia ele malo tele o Peletania. O le whaamurianga le nā mō Samoa le nā vese whaamalosi e New Zealand. Lea la o tātou toi baua nei, ia vi ia i le tua le nā fo i whinaunga. Mai o le aso ngā fua la lea le asau nei o le aso ono le nā, tātou whelo a iai. Wala au lia so se Samoa, le mamalu o le atunu, ia bea o na masani e fo, ia tumu tumu. Ia tātou walo ava fo i, ia e tā ua tele. E tapa ipo le tai au, mamomoli i, avo le tai au. Ai maise lava ia te utou, o ta mam tina mātutua. Ia le tupulanga te le vau, le au whainga luenga tutofi le atua, le a tātou wheloa ia i nā. Whatasi ai, manisi o tātou malo whaalua e le ngata i pulenga whai tu malo, the local council, ia whapena fo i male minsta o ta ngata mātutua mai le malo. Le a tātou wheloa i fo i ma le fionga le Minster, Honourable Casey Costello, mai le New Zealand First. Ioi, tā ua ia, o le autou whaafonga i fo i, o ani whaamurianga, ni anawa tau o tā pena i ai Winston Peters ma le New Zealand First, mō ta ngata mātutua, o le tele o le anawa tau lea, le manifesto o le New Zealand First. It's all about the elderly people to be looked after. Alea o tala atuai. Tele mea tā ua, o le awhafola ma whaalawi loa, o whaamurianga ina ia maua le pensione atoa, your full pension. Ia le lope au mai ma le talafo lea, pe o le mele na whaia le fionga ia teito Philip Field, o whai langi le whaulanga. Tasi fo i lea ta mali i fi nau tele, i le tele o lona teimi sa iai tono o le palemene, a o avea foi o se Minster, i lona foi vai tau, mō ta ngata atu motu o le Pasifika. Ai le ngata foi le da. Wa pe amamolo au atu, i ale mata upu foi le ta o le portable pension, le ana whaatino e le fionga a teito Philip Field. So se teimi lava e mawhaio na e malolo i Samoa ma ave lau portable pension. E te alu ai mawhai o na e anga wa e tala i Samoa lau pensiona.
Ia wa o le mea le na whai nei o la wali ia. O le ua tu usa i ato le sifuru tausanga whato a e hanga waa i lau full pension. I leo se mea tatau. I leo se mea le malo. O mea anga waa i eile tangata. O le tupe na wha putu putu mo lona retirement. A o ngā lue puna wa i mo le wha le lei o le tabao a inga o New Zealand. Ta fe pe a te utoi au mai. Fe se fianga sili na i o tātou ta mam tina mātua. Wa sa mwhain tātou wha. O tō whafonga tula ile. Tula i me Winston Peters. Now my message to everybody out there. If you want to hear what New Zealand First says, come to our public meeting. Now, don't go to the media because they will not support and tell you the real truth. Ere ulor koinga ar o le toia ina e ngatai upu whai o malo i se tangata whapea. Ai o le matai Samoa. O le matua matai Samoa lava o le mimitai. Na utala nei ale ngafa o le swafa o le vavasa manea i le fio mai. Te lo le tala Winston Peters. I heard you were saying something about the origin of my title vavasa manea. Would you kindly please, Severe, write it down for me and give it to one of my secretaries? Le mea nana whai. Tusi atoa i lalo le ngafa le toina. Ai tu ui lana whailau tusi. Tu ui ai malefesili na au mai i le fionga le li fo mai. Le tō wha ia le whau Dr. Moana sona lole. A e whafonga mai Dr. sona lole. Whatalo whatule i ataua ma seu manu i lau fionga. I le li i fo mai ua malo lo retire. O le tusi lena au mai i atea ua tusai ma le tātou mata upule le sitseni. Le nāua i lima o le fionga i le li i. Tai o le New Zealand First. Ia au te loa i eisa teimi o le atali mai ai. I le tāu o tele o lau whinaunga. Ioi, ona o lau whale tuona whanau tonu i le 5 Po le 5 tasi au le ngata le tātou whaamrianga mai ia i la tōna soifua mai le aso mua o Januari. Afe iwa se laulua whase ia pa ia le aso mua o Januari. Tasi le afe fast full mareiva. Ai, i lo utali tonunga i le mata upulea. Au te iloa, e lea mawhai o na tāo fia e New Zealand ia le tula fono lea. Once, wa mawalo sitseni o le tamaa. E ta tau ona entitled low for le tua po le tausia lii po low to alua. To become a citizen of the spouse through family gathering, family category. Ya, tātou tālia lupe maunu. Ala update tatu fo ia lau fionga le li fo mai ia le tatalo ina ianga le iatu le tua o ani ngase o whalaefu ma pulsi o tō whanga o loo whenga iai ia whapenari lau fionga to le fo nio ma le whaletua tō angai ave ia le tō ina iana appointments i le whalbai ia maisi mea uma o loo mana mi ai ina ia whaale leia ma ia marutia ai le soifua ma lolo ina. Ia, o le tofa ia le fau. Dr. Moana so ona lole. Whaftai fo i lau tautua i le atunu. O ma lolo retire mai au ki lani nei. Ma New Zealand nei. Ia, ona o le lei o fo mai. Ia ma le lei fo i le tūlanga le soifua ma lolo ina. E ma whai ai, ona wa aia le lei o tau o nai tamam tina ma tutua o le atunu. Ona o mai lea o lau whaasoa i le whinaunga lo whai nei i le US Supreme Court. E whai ama o tātou woa siasi fōi. Ona i upu whai o le malo tele o Amerika. O lo o a whia ai le lalo langi atoa. Ma le to o tele o i tātou Samoa o lo o lala mapapa au i le malo tele ma stete SS o Amerika. O le aso la na nafi lea na lau mai ai le unga le Supreme Court. On an executive order na whaia e li Palestine ia Donald Trump. E le whaatanga i nā ai ia pepe fau e whana nau i te tonu o ele o le malo tele o Amerika pe a whai ele nisit seni ia matua.
O le finaunga lewa mai ne Donald Trump, whapea o ma le finaunga le na whaia New Zealand, i le awhi sa lau valu sifuru ma le fitu. Na whaasa ai o na toe, o na oi lātou e whana nau pepe i nei ai overstayers i a mātua pele o ni tangata anu fo i o New Zealand. E le mawhai o na o kometi ai, o na avea le pepe fou ua whanau i nei. Masit seni o New Zealand. Whafonga fo i o wale mele nā sātu la i mai aso ia. Ia po se tina fo i Samoa i mai tanga. Ia e fua lava e fitu lo masina, po le valu masina. Oso le valele masau e mana o e ola mai le pepe fou i tutonu o New Zealand nei. O da whai ila i leo le whai unga le national le vai teimile na. E le entitled pe anga waa i le pepe fou. E whanau i se tangata e le o se tangata New Zealand. Peita i ane, o le whinaunga malosi sa avatu. Ina uata oto mai le UN Charter. Ia pa o le tula fono whawai a malo au whatasi o lo whapea mai ai. The rights of a child. O le ai a te tau a le tamaititi. Pe le si ti seni lon ta mama lon tina. Ai whanau le pepe i to tonu o lau whanua ma ele o New Zealand. E ala ngā te tau ai le ai a te tau o le tamaititi le nā. Ona avea matangata nu o New Zealand. And that was the same argument that was brought by the Supreme Court of the United States. E base ilunga o le 13th Amendment o le whaavai, the Constitution of America, of the United States. Na mafua mai. Ina ua mai a le taua a tangata nu ulawa la tau ia ma peletania ma Amerika. O le toa tele o tangata na au mai Afrika. E 4 miliona i lato. Sa avea mo tangata polonga. These were slaves that were transported from Africa and were called the African Americans. Ina wa umalale Civil War. E moi fōleta. Ua ta oto ai le vaenga sfulma le tolu o le whawai, ua whaasai nai ona toe avea ia tangata mea uli ia. Tangata uli. Oni polonga. The abolishment of the slavery period. And that's why the Reconstruction period was based on the 13th Amendment of the Constitution of the United States of America. I le vangalo na sfulma le tolu lalena. Le la ua mai i, construction majority, e lima le wha. Au mai i ma le 14th Amendment, o le 14th Amendment la. Au le finaunga le na whai le United Nations i le case o New Zealand. Ele I whanau I le pepe I le vao le langi ma le lalolangi. Ele I whanau I le vāteatea. Na whanau le pepe lea. E ui ele o se sitseni lon tina po lona tama. A o le pepe na whanau I ele o New Zealand. So o le mea lana na e tau ai. O nā mana ia lea ia tau o le tamaititi. Pepe lea vai. Ele I decide. Ele I whaia se tonu o le tamaititi lea a o le manawa lon tina. E fia sau e whanau nei, pe fia alu e whanau tuila ma Amerika ma sisi atunu. O le whinaunga na whai, ma le whai unga na whai le tangata le tau aveina le pepe. Ele I ai la se whinaunga le pepe, I le mea fia whanau ai. Ele I whanau fo le pepe, I le vā. O le ele, ma le lalulangi, ma le vātetea. The baby was born on the soils of New Zealand. The United Nations Charter also argued on the rights of a child being born on the soils of New Zealand. So therefore, the new baby becomes naturalized and becomes a citizen of this country. Ia le mea lale nā leo tūlai mai nei I o le whinanga Donald Trump malana executive order. Leo au mai ai le 14th Amendment na manatu ia Donald Trump e te tau o na le whaongaina. To change the Constitution and the 14th Amendment of the United States. Te maia, e te tau o na puipuia le tangata lea.
tu sa lava pele citizeni ona matua. E tau ona puipuia le a ia te tau ale pepe faulea. Lua, e te tau ona o le mea tau guaranteed due process of the law. And thirdly, to be equally treated, to be safe and also to prosper, and equal representation of the law. Sa o le mea le fai tau tua i ba lo whaftai le i lau te lenga se uman. Lea la, wa makwa whali e ma Donald Trump le mea le na. Ave ese foi ma le executive order Donald Trump le na iai. E mana o le te tau ona to yeini Palestine. So lo ia le tofi Palestine. Ai fai loa mea ta o tupu. Wa pei o wa mana o e foi le pei o e fai pe le fai. E po King Charles wa vai le ulol koing. Wa mana o tupu. Ai sa ule unga al fam sinonga le ai le solo ia. The framers of the Constitution of the United States, from Washington to Abraham Lincoln to Hamilton, le ai le o spe lafa pe na mena fai to ina ia pui pui ai ia le saulo tonga o le atunu. Awane I fai ni tupu. Awane tato wifo ni tupu. Ale o fia tupu ko inga le. Ko inga le ni o se man. Al makwa I ula lava. E o tau sila nei foi la ia I le mele. Wa fai matusi le MOU. O le MOU, the Memorandum of Understanding, e oa ia fina wina le mata upu le ma Iran. Ina ia toe tatala le Strait of Hormuz. E manatua, ele I tapunia. O ia le nalu pomu ia. Ia Iran. Ia whasanga e whaloma Iran, tau fia loma tapunia loma le alava ale ta o Strait of Hormuz. E luas fulma le 5% o le oil po o le tiso po le swau u ma vaa te tele e fe malanga ia I le vale. Ia, e fai atu ai oso I sala elu ia pomu le panona ma pomu atu isi vai. Ia o whalongolongo atu anga. O lai fai le telefoni a Donald Trump anga I o ia Netanyahu. Palau vale ia Netanyahu. Sede, dana o mea ngai fui. E kau wha kupu akule file mu ma Iran. Ai koe oso koe ka pomu ia ngami. Tua palau vale sa o Palestine I Palestine o Israel. Ia. Awal Palestine o Israel. La fo I mana o aia. Se I matua I whaato I lalo I Iran. Wa leva fo I na whai mea leanga Iran la to fast full fitu tau sanga. O tu malosi a fo Iran ia malefu e sasa I ona tangatanu. Ele o alu tele tua ma solo tele tua whanga o mea lava lai whai tono o lona ia lau ele. Ale mea la leo tu lai mai nei. Wa lei loa nei fo I ole fo ina oso Donald Trump ia pomu ia lesi vaianga o Iran. Ia whaasanga mai loa ma Iran. Pomu I le aso nafi. Isi vaa e leo ni vaa o loa. A vaa meli fo e feo ai tu risi ma tangata whapena. Ia leo la o te ino ma Donald Trump. Ia leo fo la o toe o mai. E nofo ma whaatalitali po le a se teimi e toe whai e se si talnoa. Ai, o lesi mea silio na matautia. O whai tio ngā atangata anu o Amerika lava lato. E le ngata le tau ngata o le soifuanga o tau mafa. Whapena foi I le tau o le kālone pensini o lo whai te tele a mahalu I lunga. Ai o tangata ia e o nei I o e whai negotiations and diplomatic negotiations with Iran. E le o ni tangata o le malo. O le si o li ngoi a Jared Kushner. O le atali I o le awhawhine. O le to'olua o le awhawhine o Donald Trump. Ai le aiso na tofinga le malo. Lea la tali mai ai le malo Iran. Oi, tau te vai whaatau waa ia mātou. E tuli mai nei ta maiti. E le aini o la tau tofi tona. I mana tua whala Donald Trump. Whaafai ngā ruenga mai Donald Trump lan whanau tonu o le malo. Au mai sawa ia mai ana. Ana tangata whai ngā ruenga. A o le pispisa o ile a wali ia. Mawhai tio ia la auli. Tula I mai la auli. Ia isi ana whanau e o mai e leo ia ma li poi le mea alue. Mō lona saunga le mu. Whaatasi e foi. Ia ma lona whaatuatuanga isi ana whanau. Yo, ele ia se si o pisa o ia Donald Trump. Mana mea lai whai o.
Nena le ina fai atu. Ia tau, au te langulango ina le whinaunga le fionga le li pāmia. Ele ai nisi po o leo po ai lava. Wa umana te tofi o lātou tiute ma o lātou Faiva e pui ai ma li poi le saunga le mua o le fionga le li pāmia. E sili atu le whatuatuanga mai ei pēr ina, mai loa le lei, e siana whanau maalo whasino le fionga le li pāmia. Le mana onga o le lātou tama. O le whasosoani o lana ato o ana fuala au o mea umalawa. Le ai se fe au o sesi e alaio o na whaifua tala i le whanau maalo o le pāmia. O lai tala whea ngai le leia. Na e le ei foi masisi o Amerika o pisa i mea Donald Trump lewa. Whawhai ngā ruenga malawala na whanau i tutonu o le whale pae ma le whai ngā malo o Donald Trump. So there you go. Aso tō na i asau nei. E ato iai le lua se lau 5 tausanga o le malo tele o Amerika talu o na tula i mai. Ao le vava ai atu lava. E le o le leise tūlanga o tāpenanga mo le atoanga o le lua se lau 5 tausanga o lona tūto. Tātou talo ina ia saunga le mū o tātou tangata o lo whafonga mai i le malo tele o Amerika ma territory o le United States e pe o na iai o tātou uso i atu mua le motu i se sae. Tuila ma manu o malana whainga malo. Atalo whātua i fōi i le whainga malo tuila i le Lieutenant Kovana ma le Kovana whapea fōi i a mauta e lua le senate ma le konkalesi. Mauta o sui i a maise fōi lau fionga. Na whale anga fulu iai le motu lau fionga tua olo o le Palestino le senate whapea fōi antipai ia ma le tofa ia le musu junior Maneia junior. Ia, ma lau fōi whainga malo, ia manai o tātou tangata o alalama papa au i Amerika. Wa tasi le nei mata upu lea la sa fina winai. O le, wa te ena fōi lai le Supreme Court lea ia te tau e palotai, awa o lea na watu fo le executive o rawa merna leo maltemini kwa fa ali i al Palestine i fainga ale fam sinonga mawalunga. The Supreme Court. Yeah. Tali mal Supreme Court il executive order ale Palestine ale malo America ya Donald Trump. For my no more mailing in ballots. Oloda winga ele to iai ia sau palota e tusi ma whailonga ila ue kisi o na meli la ia lea. Whai mai le Supreme Court e le ai se fe au o Donald Trump na te tau fia ai le saolotonga ma le ai ata tau ma le au ala e whaatino e le palota ua au tau sanga ua fia se lau tau sanga o whaatino. Ioe, tasi al tala Donald Trump e whailau ID ma e alu le whale palota i tilo ia lana vaenga i lau ID mai lo ipo o sitseni pe le ai. Ai le toe mawhai o na toe whaatumu lau pe palota ma meli mai le pusa meli. Ia tasi le nā victory, tasi le nā manu malo mo tangata lau tele o Amerika. Awa e le mawhai uma tangata no o le whare palota le teimia tas. E le ngata le nā, o lona winga o kiu u umi ma le te tele. E makapongi a ilka ngaka. I le tū le aso atoa, ele o le mea o lo i whare palota. Ia, nā, tā ua tele mō le whaafonga mai fo i ale, ale atunu. Ai mai se fo i ale tūlanga tā ua tele o mea lo tutupu i Amerika. Ina ia nofo si la fia. Ioi, o waro tō tele la fo i o tātou tangata nofo i Amerika. Sa fo i popole makea i ai maano o ia mea. Ai tā ua lo nofo nā ma e si la fia. Mātou te mālamalama, mātou popole atu fo i loutou no nofo ina ai tau te le mālamalama le lei. I mea nai tutupu i loutou sio manga. E le wha i atu no sisitu, ai wha i atu. E tā ua tele, mana i fo i loutou whaasoa i a tātou por kalame. O lo whaatino mai Amerika. Ina ia
lapata ia ai o tātou tangata. A whai li whai o pepa lo le teimile nei. Tā ua tele le nā mō le whaafonga ma le sila fia e le tātou o tunu. O maila u whaasoa i le mata upu lea na ua vātua mua lava i le whaamsinonga leo lo o whaangasolo nei. Peo le ale teimi e toi tāngo fia ai e le whaamsinonga le mata upu na vato le RPP e winga i le whetau i le suinga o whainga whaavai fau le malo. I le ave e sea leo le tofi te fono mai le sui whaipule o lea i tō malo a me se lava i la tō ia o whaipule o le HRPP. Peo no whaiatu, it's nothing to do with the Constitution and it is not unconstitution. Le whai unga ua whaia e le malo, whapeai ma le minsta, ma le komiti, ma i lato uma o li poina, le polo kitilea. Le ai e le osoli ai se whaavai o le atunu. O mea ia, ia ta o meo conventions. They are protocols. They are policies that can be changed now, tomorrow, and whatever time. E le pei o le whaavai o le atunu o sa ili le lua vai tolu, o na o ila ia le whai se suinga i tonu o le mautafono ma le palamene. E le whaia se mea whapena, whalongo le. Ioi. Tau tonu whaila le whai unga. O le au mai le lau ta ua atua. Ko ke oe avel kom ka upu kua ko ke kui ngifo ai. E le o solia se whaavai au tu o le tu la fono au tu ale atunu. So, ala mai mongola le teimi ko ke whakau kusi dulu ai. Mo loutou lo le lei, o tupe alu le aonga. Ia ta whaalonga tu nei le whaitau ina fo le lole. O le au ngani mai i le atunu o lo whangia wha mure mbole. Whaatau se tusi. Ale au ngangi mea u kama fore o mai Savili 501. Mr. 501. Amore mole whakau se kusi. Alo whamai whaatau le tusi. A whamai wa uma tusi koe whamai. Koe ki a uma kusi. So there you go, ladies and gentlemen. No kingship for the United States as Donald Trump wants to become the king and change the U.S. Constitution to remove the title president. Aulo aka I mea kamala ko ingara kamale o se umantu. Ia lena. No mai lola ia le o toi la tangata I 4 miliona tangata mai Afrika. Na lai ona mafua no whaia le 13th Amendment. Po le vaenga lona sifuru maritolu. Ina ia tau fiai. Wale lola. Po fie toi whafo I tangata uli ia 4 miliona. Le ala le nana whaia I loa male mata upu lea. I le vaenga lona sifuru maritolu. Ua whaasa ona toi ai ni tangata polonga. I so se stete lava o le malo tele o Amerika. Whaasa o loto tangata uma. Ona o le mele ta uai ele o le malo tele o Amerika. They are the land and soil of the free. Ina wa uma. Ia le taua le na le Civil War ma manu malo o Amerika. Ma whaatu la I loa le tusinga o lona whaavai. Na lo fa pe mai la o ila to umalana I 4 miliona le na mai Afrika I fai ma meo polonga o tatau ona avea I la to na matangata nuu ole malo tele o Amerika o wa fo ile wa umale taua abolish pa ua fasa ona to ia ni tangata polonga ini tangata miliongia man tangata mau o man tangata mawalulunga o la to finga ile malo tele o Amerika. So they ended up naturalizing the 4 million African Americans that were transported for slavery purposes and for farming and for the war. Ta wala le na mo le ofisi le fia. Le na fa na mai lola I le le mata upulea. O tangata umona tutoe le tebile na o yai I lau fanua ma ele o le sao le tonga. Ona fi na woila I le fo o tangata nei.
We are free because we are standing on the land of the free and the soil of the free, so we are free men and women. Ia, te unga lola ia le vaenga. O le tula fono wha vai sili le nā ona te lelo na wha aupunga. Tolu se lau fitus fuma le valu upu. Au le tele lavo isi amendments umo le tula fono wha vai au tū ale malo tele o Amerika. Ide a tolu tai lua tai tolu foi upu. O lea wha vai ma lea wha vai. Ia taua lale na, ua mawaile whai unga le Supreme Court, ta maiti uma na whana nau I New Zealand, oi e Amerika, tu sa lava pele no fo mau ia le ta mama le tina. E ta tau ona ia, ona iaile a ia ta tau, e a vea aile nā ta maititi o se tangata nu moni o le malo tele o Amerika. Olo iai le tātou watunu I Samoa. Lea si singa ana I senator mai le malo falani. E to lua senator ia nā si atu I le tāua tele le iai o le ofisa o le ampasa o le malo falani tutono o le tātou watunu. O le tāua o le mele. O le iai o sui uma o malo ese o le lalolangi tutono o le tātou watunu. O le whainga o fie fo I lea o na maua o tātou so tanga le lei, ma whasilingia o fisa o ampasa nei. I nisi fo I o whaabunyanga, ia ma le tūlanga tā ua tele o le fisoswani mai o ia fo I malo. E le atina e o Samoa, ia se isisila ia pani. Lo vava ia pani. Tutiti luas furua o ngawa umana fisoswani ia pani. Le tā ua fo I ai o le latou ofisa o le ampasa o ia pani. O lo mwhaiunanga I eili I mawhaipule ia whapena o sentola na e tolua. Le wanga I atunei. E fia marama lama I le whaavai o Samoa, fia marama lama I upu whai o Samoa, fia marama lama I le pale mene o Samoa. Ai maisa o le tūla whono au tū o Samoa. A o iai la sentoa nei o te talo sanga ina lau fionga le li paremia. Ai maisa fo I le sui paremia. Le fionga le whongftalai. Le komisino o whainga panota. E te tau o na sila to toa. Ma wawa ai fo I le system o loo wha o ngā ina e whalani. I le teimi o lato whainga panota. See if we can adopt some of the election systems available and what they are using. Ia lauto si sila tu I sentoa na e to lua mai whalani. Ia ma le fionga I le sui palemia, po le fionga fo I le minsta o tupe. Le fionga ia Honorable Mulipola Ana Rosa Morio o Ale. Ioen. Mai o tonu fo awai pe o rona o talano so o atu alimata o pule nei o whainga panota le tunu. O se tūtino le malo o leva on te tau o na toe au talu ma toe tilo ma asi I ai. Ena ia mawhai e yo na whaafengo fia tātou election mo le anga I luma. O le tele o le whainga tā o le tātou election. Ona o tātou tū maanga I whanua. O le entitlement I le veos tangata ma se matai Samoa. Anga leita oto I le whawai. E le mawhai ona e alu I le palota pe a whai. E le o se matai. O le nā fwoi o suia atoa ia palota I le tele o tausanga mai na fua tuto o tasi po o I la tau o na fua e fina wina ia no whanga tū taulanga. Nā fwoi o solo ia nā na fua. Le ala o tātou o mai, ua whātu langa fwoi ma tausanga e te no fua I Samoa whātu a e anga waala ia lea. E te fina o oe se sui tau wā I lea palota ma lea palota. Ai, ele ngata fo ile na o nei a me o fato sina. Ele ai lava se whainga palota e sao ai. E ta tau lava o na iai ni tangata e moria ile whaonga ina o tupe o tau mafa ma isi awala o le fato sina. Ua mauti noa ma mai oa ile tulafono o ni whainga whaasoli tulafono ma ni whainga whaalatua. Mai ta tau fo yo na toe wha manino le tātou wanga nuu. Ma wha manino ia taimi e whaatanga ai ia whaatosina.
ma le taimi e whaasā i le whaatosina. Ma mea e le tala whea ngai. Ua ese iai ia le malama i le tū maleanga i whanua Samoa. Po o se whaaloalo lea ua whai. Ia po o se whaatosina lea ua whaatino. Awa e fiu fo i whapea tātou te o e whai ia meo limitations of cash to individual candidates for their own campaign. E moi foi. E le ai maseisi e whamaoni pe a whapea wa tufal ta isfuru a whai ai le whaatosina. Na paua na o le tupe e mawhai o ne whaangaina e te tau na au maiseli poti tonu e audit as a komisi whaapitoa e loa ina whaamaoni le tangata le whaingolana o lana campaign ma whaangaina o le sefulu afe e lei lalo ane o le sefulu afe e lei lunga tufoi o le sefulu afe. Never. People will continue to use money beyond the limitation of what was given for you for your campaign and advertisement. Yeah, I must be sour to know. Poleale tu la fono e malu puipuia. The Samoan people will always find a loophole to the law, to the policy, to the convention, to the legislation. Tātou te maua lava, le awala, e soli ei le tu la fono. We must and we have to revisit the legislation of the general election. Ei pe na whai ona tutu mai te tonu. Tala te isi, ave ese isi mau tu la fono, wa tele tu la fono wa ngau sa. E o lava ele tu la fono le stala o le tangata, ma le ingoa sao ma na ID, ma le we will always find somehow to break the law or even bending the law. O isi wale ka lepe el kulavong. Ngā le whaapi o vo. They want to bend the law, not break the law, but bending the law. Kele ka ku masangi malama lama le ngā le whaapi o kulavong. Ia le nala wa tātou malama lama le le iai i le tūlanga tāua tele o lea i tūtino. Ina ia tau wha mā avenga i le minsta ma le komisina ma nisi lava a wala le leie ma whai ai o na tātou whaia se system whaingo fie mo le atunu. Tele tangata lo lātou whai tio fhoi le umi o le teimi i whaatalitali ai ia le mamalu o le atunu ua o tau whau se malo. 45 days is a very long time. That is almost a period of 2 months that the people and the population of Samoa is waiting. Le whaatalitali le umi e wha se fuluma le 5 aso. Whaato ai loa pe fausia se malo pe toi whaata ape ai toi o e whaisesi whai ngā panota. Ila umaitau, there's so much money and resources and time being wasted throughout the process. Ele se talana. Tele le taimi, tele le tupe, le alu e toi wha avasenga ai. Tele le taimi e alu wha vale valea i wha masinonga. Wha o ngā atu ai le taimi o wha masino. A o lae wha avasenga mata upu e te tau o na tā ngofia. Ile au soli tu la fono. Ya, le tā ua le nā o le tātou malama. I nei mea tā ua a maise o le i tūtino leo le malo i le komisi o whainga pālo. Ta matangata umalava. Ai fo i mea le nā o le teu o le toe tau teu le lei o tu la fono. O tangata whaangutungutu lua. E peo le mea le funga fo lele. E ai mai i, o le alawinga o le upale nā.
sengi mai le tupe lea sui tau wā, sengi mai le tupe. Ona ola ia lea, mo mori le sui le yo. Toe o mo mori le sui. Te vai winga le anga o tātou tangata. E ai se me le leia o kousoli. Onga o kula ia le kaimi o le whamsingonga. Ai o so sola malalafi. Sei wawai. O ta tau na ta po e mai ma ave ta loka. Ioi. Sei whaini a o inga o tangata nei. A o i la tau fo i nau fiu fia moni mau. Tasi nā tangata wa lewa na tau na mai luma ma ave ka loka. Me o whau whaunga leanga. Awau te loa e whaala fia se tangata soli tu la fono pa o se moni mau e te iloa pe pelo a lea lava la whai e lava. Tau na loka ma o e la tau isa. Ia le na o le ua to e sfulu maltasi minute ia o na tale o le itu la e ono te le lopo ai o le a whaau o wina ia le au nanga ma le tautua mo le mamalu o le tātou atunu ai pe o le tala le na i sentol na e to lua mai falani o lo i tono le tātou atunu a tonu fo i e tāua tele le fasilingia o i lātou tātou te asiasi le lātou system o lo whaatino e fo i o lātou palota ea mawhile mu a wala tātou atunu o kai so le tawhiwhi e le fo i se le lei i o le mea ea tiri ai ea fesiri ai pe mawhai ona tilo i le whaatino ina o le panota. Ea, ona tawalunga atu wai leo se manatu i le nei aso, ma whaamanatu atu i le atunuu i le tātou whilo inga le nā, ma le minsta o tangata mātutua i le asunga fua sau nei, le tāulu se fulu le tai au, Weymouth Sports Club o le au tui natu i le tuatu stonu, ai pe ua māsani ai mato tele tangata. Lātou te sila fia le lei, i le no fuanga le nā. Weymouth Sports Club, i le asunga fua o le vai aso fau e pa u i le aso ono, ia, ai o le aso whā, le aso tuna i pa u i ai. Ia le lua se lau limas fultau sanga, o le whaelonga ina, o le tuto tasi, o le malo tele o Amerika. Yeah, well, happy anniversary, 250 years of the independence of the United States after the Civil War. Yeah, whamalo atu, e mese fo i le to tele o tolo, lalama papa au i tono o Amerika, le sunga yatu le epa, whaafitai sua ma le polokalame, o le lupe whaalele, ia, le sa whaingoa fo i le tele o tausanga uma vai. I le fasa le vale ai taulu, ia mana tua la lea fo i au nanga ma lea tautua, le lua festival ma le wha, na umalanga tua i le vala ulia. I le tatala ina o le walesi fasa lau le nei, o le fasa le vale ai, o le si ufonga o Samoa i Amerika. And I was very proud to be part of that event, the launching of Fasale Vale Atonu, a Samoan broadcaster from Long Beach, California, in the United States, 2014. Ja, si sila la ye. Wa umpi, was fuluma le lua tau sanga, le matua fo le Napoli Kalambe. After ile avanoa sa vala uliai e malanga atu matatala ina alo ia le nafo i Polo Kalambe mai Amerika i Long Beach wa tautu ai le whaafonga Samoa i stete uma o Amerika o lava i Salt Lake City, Utah, Arizona, Seattle, Washington, Tacoma o Nevada i Colorado ia whapea fo i leanga i atu i la lo i le mea o le wanga i le tō tele o tātou tangata o e sa nofo i Los Angeles i California. Wa o mai la lo i
I le nuu fo le leo le aile ta o le Sin City. O le ai o wha o so songa ma le solinga o le angasala ma le tulafolo i Las Vegas. E ko kene i le ua o le roi o le. I le mele i le afi mumu i Las Vegas. Fatalo fatu fo i le sunga atu le epa. Ia masio lato fo i a Porcalambe. Ma le au whainga luenga ale San Diego TV in San Diego. Ma loli le taulongalonga o lau sunga i le usoli i o le Maria Toa. Lau sunga tu le epa masio atu fo i Porcalambe. Ia ai whapena fo i o le tuafine i atu pai moa whanua. Macheta Samt Levi. Ia ma le latu o unanga na whatasi ma le tofa. Ia po le fionga fo i le whasina ia le ota molonga sa ngaunga. Ia, naftai fo i lau tau Porcalambe tau longo. Tama o manatu le lei, ia whapea fo i ia le tau te iae. Ia ma le sunga le ataua whapea fo i le tofa ia siata. Le vai malai pio whare malu vauliko. Atalo fatu i le uso ia le urua i li i ma le lato fo i vaenga i Salt Lake City, Utah. Mua ava ia ma le whala o Samoa ia o le suai Porcalambe le nao le whala o Samoa le uso ia Sam mai i nai Mildura i Melbourne, Australia, I believe a malo atu le fionga e fonti au loa ma le Porcalambe o le turisi le turisi whainga tātele ia o tātou vava ai atu nei i le tele o tangata ia na nga i atu i Samoa. Lo numera tasi lava New Zealand. E le ngata i tangata tā whawhau mai New Zealand e au fia ai ma tangata Samoa o lo o asiasi o lato wainga ai maise le masina lea na te atu nei le whai ungo me ma le amatanga o Juni. Oka le turisi o lo malanga atu i Samoa ma tupe o lo whaalu o lo li poi ai matafe i tono le tamau a ingo le tātou watino. Vatu le whamalo, tūlua i ai Australia, tūtolu i ai i a Hawaii, ma Amerika, ma tuila, ma manua. Ia, o le pou tū marosi le nā, o le tupe fo i watu i tono o le tātou watino. Taipei fo i o le International Remittances o lo o whatino i le tautua. Le mamalu o Samoa lo a lala mapapa au i fafu. Tawalunga atu le nei e fiafi ina ia alofangia lo tau saunga le mui lunga le ala tele le manava o ngā ruenga. Ia matautai le tua ina ia awane ia fea e se tua o le ala. Tau nuu malmanuia i maota malawa. Ia ma i lato foi o lo fatino ina le ngā sesenga. Ia ma tiute ma matafa ioi fa loto i fale. Va aia o le whanau ele ia onga e mese fo i o nai o tātou ta ma tina mātutua. Ia wa malo lo retire i maota malawa. Ia whaafitai le nā ngā ruenga o lo tau whaia ele au aoa ma pua o le langi le sita whanga le atua. I lau tau ngā ruenga tā ua o lo va aia ina i o tātou ta ma tina mātua ma le whanau laiti. Tafa e fio lo whafonga mai ai Samoa tufa le tātou Porcalambe lunga le tātou upenga ta whailangi le Facebook page ma le YouTube channel ia whapea fo i le tātou FM 106.1 i Samoa. Ria tele tātou tanu whamangalo fo i se leo le au ona ia whapea fo i le tātou producer le tau whaia whangamua se Manu Francis Ioane. Ria lau fionga le Panamia ma le Whalitua maua se malo longa fi le mu i le nei a fiafi tuli matai ia mamata i tuina fo i se taimi tā te whaafsanga iai ia a ole i toe ta liu leuto ma toe fo i atu i le tātou atunu pele ia whapena fo i o tiute ma Faiva mana ia a o tāpua i lou atunu o lou a inga o lou i tu malo ia ma Samoa o lou ta ape i tu e fia le larolangi. Pui a foi oe mai le telo le au tau wha leanga, ma le au tau wha valea, a lea, ua mānei o le follow e wha tātia mai, o to tonu o le pāle mene, e tui ei tātou mea whai pele, ia ngā vailia po oili si o le a koko i nguku i ngā, ma pāi ma le isu, kafe ma le wha ua,
A le wo wale spy le fola o tia fau. A wo munga mai nguku i rungo o penga ta whailang. Ia e wai loa atu ai ta ngata le vaa. La me to koe munga mai ai. Nena tua tu nei le pare mia ma le kapeneta i tono le mautafono i tia whau le ai masko kalanga le para mimi ale me mau. Ia le na, whamangalo se leo, tātou whei loa i le tau walunga. O le Gagaifo Faiva o Samoa i le aso a taeao. Le atou sa vea ma le tō whaia se umanu whaasoifu atu. Alo whatu le atunu, ma outou uma i amanuia tele le tātou atunu le nei a fiafi. Those are the stories about the people, our people, what they said and what they did. Alo whtele moe, soifua. O le ese tātou po funeral director